Comunidade Sira na behela basic estrada e ligação Gleno, balete forro pronto coopera ao governo, mas implementa projeto de reabilitação estrada Liusi Siranha Fatim. Comunidade Sira e Suku Humboe era ulo no go lolo hatu do prontidão ori oferece uma no ai hores, mas halau entrevista ao jornalista Tatoli e a Siranha Fatim. Seno darami ami povo ami pronto coopera, ami pronto na fatan coopera o programa governo ne bana alam. Sen uma kona hotu. Ani sana ami deficientes ne ami gosto magistrada ne dia pra ami mos pele asisu lau. Nen amna hakar. Nebe ani sana mane amla dum perkupo makane ami hakar perkupo makpe. Istrada ne pra be ita bot sira ami sira ne bele asis pra lau badia ka. Seita tahan hele la poida la bele. Kami pronto para cooperar para huri pele hadia la life para huri la bele hal impedimento con la lavar que estudiante sir pa escola mos pa poder di ai impede ba para ne ba mi po contribuir con narakata que estar me hadian neve de na saída de ma que estar sir mai hareta na ihane ida neve ma ka tidin testa kon atau mai ma ka se ida neve ma ka se ate poli hasur kare atau ida neve ma ka so Akate ai horis ototu emototu pronto emototu atu ba desenvolvimento emototu colabora tambah hele dia banhira makatu tomai saida ne tomai na makade ami sida atang ida dia ne makade amna kulpa dia ne lorne ya ansa haurase kolia hela hansane tomai makade haula hatang ne hauna kulpa esa sa ita sida kalo makita rona hose notícias state la dum claro ami ne quintal Hetan konos estrada ini, amemos operasi par governo tinggi tematan oleh kami estrada. Kari kami la entrega antang amnya estrada ni beli saya atma kali. Operasi kafe serni amnya ai horis kolker saya dari amnya operasi par atun ni governo beli ke atun ni beli continua lançamento ona para atun ni amnya estrada ni atun beli saya. Obrigado. Sudah arab tidak. Nebe ami governo data dia 26 dia realiza lançamento. Cara realiza duni ami pronto a coopera tu lançamento no lau para dalan mus bela dia ami povo kiksira. Am sente dificuldade teve sta magatak. Wenir ami lau makasur da konserai dorokan isane. Transporte sira exemplo motor ritmos cada vez ami mula kami tofat ini demos ami sendirian difícil los ami tofat ini nebe ami husu governo tamatan liu ba estrada ermera liu Miami let foho no atsabe ami preocupa liu maka ba estrada buat selo kami la dum preocupa mebe ami preocupa liu maka estrada ya tu dia ko sam launa fatin atmu sam launa fatin tamirani amni dalang amni rai moris fatin be am pronto launa fatin senti si halu dia ko saminiang atu saminiang am pronto launa fatin tamirani amni dalang ya tu dia ko samlau atmu samlau kecali rodane la kona rai am bela para No Nemos, chefe Suku Humboe, posto Ermera Vila, Francisco Salsinha Babo, afirma que o Suku Humboe, comunidade quase uma cain hitunulo recém, pronto coopera ao governo, onde oferece sirinho uma no ai horis, onde halo alargamento da estrada e a fatin refere. Ba apetado sira sirnya dados ne hodona, kada jauhnya Suku Humboe ne, ba apetado ne ya hitunulo recém hat Torresen hat maka petado ba iha implementação estrada né hahu iha tu makarai klapu gua to iha bata so era neve comunidade serene documento será durante o processo do sinistro obras públicas mais né central mais né amis equipa será mais né ami o equipa lá ela atau verificação dados serene foto ona ida ikus liu maka finda dauk ne hela unian hela nain hat mak sira fin asina agramene maka hau fin asina mai be comunidade serene ni dokumento sa tam hotona ya obras hau confirma ya obras den katak sira ni osane ser dokumento sa tam hotona ya
bensin. Atau yang transparansi di tanah. Yang transparansi di tanah. Ya humbai foi na tau serna in hat maka foto na. Tuir plano estrada nesse hala lançamento e aloran rua no Loresinen, fulan janeiro, tina rio rua no Loresinen, no obra ne secar Rússia Companhia Internacional China Civil Engineering Construction Corporation.